Piny owacho situdo stima ne familia mohingo milion achiel chakre ne jatend piny Migosi William Ruto ne donjo apisi e higa mar 2022 ma en kalure gi jagoro mongirore migawo mar teko Alexa Wachira ma bende ne lose kinde nyasi ma Sidayanga chenro ma tudo teko stima ne familia mopogore opogore gweng' ma Kirundi ei kar chung'od bura ma Tharaka e kaunti ma Tharaka Nithi. For the last 2 years to last week, we have connected over 1,150,000 households. 1,150,000 households. Nyinyi mnataka kazi ama mnataka kelele? Kwa hivyo sisi tukieleza wa Kenya, sisi tunasema 10 bila breaks because we can see the kind of work His Excellency the President is doing. Na sisi kama watu wa mkono lazima tumsaidie kusaidia nini? Kwa hiyo kazi. Mheshimiwa Waziri, hapa Kirundi we are going to connect 408 households. Chenro no mabende ibiro timore woda ma jalup jatend piny Ngire Kithure Kindiki wuoke otelie kod kambi mar Rerek ma en kambi mabende keyo teko stima e kor gwenge mopogore opogore. Igeno ni chenro no biro konyo familia moingo 40 e wod no mabende jalup jatend piny Rigathi Kithure Kindiki wuoke. Jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi ne oloso e yo machalo kamae e kinde nyasi no. Kama vile Piet alisema, huyu jiji kila mara ako kwetu afisini akitukumbusha mambo ya stima ya Tharaka constituency. Niposa tukasema siku ya leo lazima sisi sote tufike hapa tujionee sisi wenyewe, na sio kujionea tu peke yake, tuje tujionee na tuzindue, so that this area can feel like part and parcel of Kenya. Ninaelewa ya kwamba hii Tharaka Nithi County kwa jumla bado iko nyuma kwa mambo ya stima, lakini mko na bahati kwa sababu mko na rafiki anayeitwa Mheshimiwa Rais William Ruto. Moko kuom jotelo mabende noyore nyasi no gin kanyakla kod jagoro mongirore migawo mochung' ne weche mag uchumi Betsy Muthoni, kanyakla kod jaod bura ma Tharaka Gitonga Murugara, kachiel kod jatend kata jatatije ka kambi mar Rerek Laktar Rosa Mkalama. The next engineers should come from here. Madaktari, lawyers, kwa sababu watoto wetu watafauli katika mashule. Hii stima pia nimeona itaenda katika boreholes, kuna hospitali, kuna mashule, kuna njia nyingi za biashara. Tafadhali iweze kuwafaa. Pia ningependa kuwaomba mchunge mali ya serikali.